Dak jing sokia ke bajur nomor ke jing nang kiau ke jing kerni ba ke jing ngop samlah drugs ubalong nong shun makrau ke emlang salang. Na kaliang ke kenhun jong ke Cinchona Sports Club rengkat ke jing kersan lang jong ke office social welfare jong ke distrik Riboy. Hakayo trek jemang ar hajar pusau kelas ke senjam ban penlong dak program ai jing nang jing tip ke bedai ba ke jing man na ke jing di buat kam tam drugs. Ya kan program na sedang syua dak ke jing marathon ke basau kilometer na saidan syaka madan paham siem. Lawan banishim bentah ke program man ai jing tip haga bedai ba ke jing ma jong drugs dau ba meban taryang malam ikmat na ke Kripa Foundation ikong Arlingdo District Mental Health Program naga Civil Hospital Nongpo kinong yalam ka Cinchona Sports Club bekentop uba Robin Lingdo President uba Anthony Nokendri Secretary nalor kiwi-kiwi. Habas sedangnya kena ke program ai jing nang jing tip ka jing pensyai halor ki jing ma naga jing kerni hau drugs. La sedang dekat marathon bela shimbanta da plat spangut kisamla ke bela shimbanta da jing shitrham hagen ke jing kop marathon. Nakaliang ke Cinchona Sports Club kelas samru ki khusnam skinong job haga marathon bekentop ikinong job nakaliang senrang haga ba umonas bongrong ulayora akan nam menengkong buat sedau jaman makri bad ulapan kerau thaba. Nakaliang ki kentai pat kinong job ki kentop ya ka Filenza Hansepi buat sedaka barisha kamdaj bad ka Julina bongrong. One highest kata ki yo ka percentage hadu up ki yo point lai person kami khalaya jongi sabaji bunun kami hiroi nanta kawan pat ka Punjab ka percentage ke jongi kadong hat khandai point lai person tigini ki pat ka jing bunun kam ya gini ki pat ki inhalants ini ki marijuana ki cannabis pat idon ki state ki ba kam he hi ndre hapo Meghalaya jongi ka jing bunun kam overall ka poi hadu lai 4% lai 4 kendai person tang ngapo kami Meghalaya state ke jong kani kade kata ka kajing shisha ba ipet ladang ipet ka kung kani ka study nisham ba kajing pun kami ki substance kala kyu bha hapo ka state ke jong kala mande ka we na ki state ka ba nila pun kam ba thar ni kini substance takadeo lemba kani ka research ke ba kila syam da kani ka da kini ki start science Gide berkendet benriu, mau gide berkendet benriu, ba kajing penun kam yakini ki drugs kalau kandai bah apa ka state ke jongi, berkadai ka kawan lingkong, balik ke Punjab mencuba Punjab kawan lingkong, dari minta kat nami kisi ke Meghalaya kalau ada kawe nak state, kaba wan syakmat penun kam, kamdai ba penun kam ya kau bahan dari ke penun kam Banda ya kaba sini, memang balik ngai tu ikini ki facts. Pidi benong aware kami Meghalaya state jongi kadang ha kanu ka benda kami ba ki awareness kila sambun nama balai nama kajing kandai kajing pun kami drugs kala kandai ba hadu kata-kata ba bun sen hi ki age group ka ba ki ngop ha kade ha kande ka age group joki kade ka age group ka ba long high risk ba nama mission ka ba ni la tre pos permission Wan bha ki khana ki ngop ha ki ni ki jingdi bat ladang ipet ladang ikeli mo shubu ladang ki wan ha pos tani shekeli ki sedang na dumelo mo ka jing sedang ka jongki wan sim ni syam ba ki sedang na do ba ki dang na ha ki shosnan kharwesnan ki ala sedang na oi ki sedang no kwai biri cigarette dan ta kalwan ki dang kapatan Okay, dikani kajing penun kam ya kini kisoksan buat ong ba pidor penun kam tang drugs kalau ka kita hai ka mai ka jongpi buat pidor da pidi ya kini ki cigarette ya kini ki kwai ro ka kita hai ka mai ka jongpi hinrei hakani ka generation jungmen ta bali ni focus bhai no drugs mar ulong highly addictive uba ka jista ka jong u ka jista ka jong u ong teng pinpoint per khan lada phima tang shisen asin ro long addictive maksa direct ya ka jabin okay dikini kita ki facts dan ki jing shisha ki bangisham hapo ka state ka jongi bagi di penong aware ba yim dai balta